yaghsha a'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu wa anna lahu yauma yatadhakkarul insanu yauma yatazakkarul insanu yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Sambung pertanyaan kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bacakan surah At-Takwir dimulai dari ayat 26. Min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu. Ayat 26 At-Takwir. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum